Ki te kore ngā kaunihera e whakaai ki te whakatū tūru Māori motuhake ka haria taua take ki te kāwanatanga. Koera te whakatau a te toihau o te kāhui tika tāngata, whai muri ho i te pūrongo aro take, nā rātaua no imahi e pāna ki ngā tūru Māori nei. Kei a Mikey Sherman ngā whakamahuki. Ko ia te hea mana I pakanga kia whai tūru te Māori ki te kaunihera taiao o te Waiariki, e iwa tau te roa o te whawhai, engari nā wairā ka puta ngā hua. I put it on the table at Regional Council and at our local council for Te Aro Standing Committee as well, to actually establish some form of way in which a Māori opinion could be part of the decision-making considerations of a council. Ko aua tūru e toru te tuāpapa mo tētahi aro takenga I whakahaeretia e te kāhui tika tangata e pāna ki ngā tūru Māori ki runga I ngā kaunihera. Kua tukuna ngā kitenga ki ngā kaunihera katoa o te motu me te akiaki a te toihau kia whai whakaaro ngā kaunihera ki te whakatū I ngā tūru. The experience in Bay of Plenty is overwhelmingly positive from Māori and Pākehā. Many people say it has transformed the way that the council has related to Māori and dealt with its business. E ai ki te kāhui tika tangata I whakahaeretia e rātau tētahi rangahau ki ngā kaunihera katoa o te motu, e ai ki te nuinga I aro takea te whakaaro mō ngā tūru Māori, engari auare ake, e ai ki ngā tatauranga o te wā o ngā kai kaunihera katoa o te motu, e rima pai he neti noaiho he Māori. There is an issue about sharing power. There are quite a lot of people who bring out all the old arguments about that it's apartheid or it's separatism. But I think you have to counter that with the fact that there are some significant barriers to Māori representation. If we had more people who were standing up and taking on the issues on behalf of iwi Māori, then there wouldn't be a cry for where are we, there's nobody there talking for us. We wouldn't be talking about having Māori seats. Hei te marama o whiringa arangi kati ai te kuaha ki ngā tono whakarereke ki ngā ture māngai a te kāwanatanga, hei tā Joris de Brez ki te kore tonu ngā kaunihera e whakai ki ngā tūru Māori, ka haria te take nei ki te pirimia. Mikey Sherman, Te Karere.